Dragi đaci prvaci, nalazite se na času bosanskog jezika. Za ovaj čas bit će vam potrebna knjiga sveska i pribor za pisanje. Nadam se da ste spremni i hajde da počnemo. Na slici vidimo nekoliko riječi. Đak, minđuše, smuć. Uočite i odredite poziciju slova đ u riječima. Slovo đ se nalazi na početku riječi đak, u sredini riječi kod riječi minđuše i na kraju riječi kod riječi smuć. Na slici je prikazano veliko i malo pisano slovo đ. I nešto što koristimo svakodnevno u ishrani, a to je đevrek. Riječ đevrek počinje sa slovom đ. Pogledajte postupak pisanja pisanog slova đ. Ako pratite strelice po brojevima i vodite računa o velikoj i maloj liniji u vašoj svesci, vjerujem da vam neće biti teško da napišete slovo nekoliko puta. Napišite jedan red veliko pisano slovo đ i jedan red malo pisano slovo đ. A sada ću vam pročitati tekst đače koji se nalazi u vašim knjigama. Zato otvorite knjige i pratite. Đače piše kroz prozor ne gledi, al na grani mala ptica sjedi, pa mu pjeva da ga malo jedi. Sad je doba da se igra skače. Hodi k meni, milo moje đače. Đače kliče, meni hitnja nije, čekaj ptico da naučim prije. A kad knjigu naučilo đače, knjigu sklapa i na noge skače. Kakva je pouka teksta? U prvoj polovini teksta se govori o tome da ptica poziva đače na igri. A u drugoj polovini đače odgovara ptici, meni hitnja nije, čekaj ptico da naučim prije. Pouka priče je da vam uvijek bude u prvom planu učenje, a u drugom igra. Jer kada naučite, igrate se bezbrižno. Napiši rečenice u sveske. Đana je mlađa od nađe. Grožđe je od jabuka slađe. Čamac je manji od lađe. Pročitat ću još jedno. Đana je mlađa od nađe. Grožđe je od jabuka slađe. Čamac je manji od lađe. Složi rečenice i na kraju rečenica stavi odgovarajući znak, upitnik, tačku ili uzvičnik. Imamo prvo pomešane rečenice. U je miš rupi. Trebamo da složimo rečenicu. Evo kako smo je složili.
Miš je u rupi. I na kraju odgovarajući znak, to je tačka. U rupi je ko? Hajde da složimo i ovu rečenicu. Ko je u rupi? I na kraju stavljamo znak pitanja zato što je to upitna rečenica. Miša, evo. Kako ćemo složiti? Evo miša. I na kraju upisujemo uzvičnik. Na oblak je nebo. Nepravilno složena rečenica. Pravilno ćemo je složiti. Na nebu je oblak. I upisat ćemo na kraju rečenice tačku. Šta na nebu je? Nepravilno složena rečenica. Evo kako ćemo je složiti. Šta je na nebu? I na kraju rečenice upisat ćemo upitnik. Spoji dijelove riječi i prepiši. Hajde da spojimo dijelove riječi. Spojit ćemo lađa i napisati lađa. Spojit ćemo rođak i prepisati rođak. Ostala nam je još jedna riječ. Tvrđava i prepisat ćemo riječ tvrđava. I ove rečenice u vašim sveskama upišite pisanim slovima. Dopuni rečenice riječima đak, rođak i rođendan. Kako ćemo to učiniti? Arijan je moj rođak. U drugoj rečenici u školi ide đak. Treća rečenica, Andi dođi na rođendan. I ove rečenice prepišite pisanim slovima u vašim sveskama. Domaći zadatak. Napišite pisano slovo nekoliko puta i prepišite gore dati tekst koji je pisanim slovima. Dragi moji prvaci, budite mi zdravi, vrijedni i veseli. Hvala na pažnji.